bururi uyu witu ana wa democratic space ikoragwo ehete mundu witagwo politician wira wa leadership and development tondu how do you develop a country mundu gwitwo Nyoki we elect a tuthuraga mundu na kiama gia gisiasa agoka aka occupy office ya president nigetha ahote ku disseminate maendeleo and therefore by law and nature ndungi separate siasa na maendeleo agikorwo maendeleo mehokeirwo wana siasa aria tuthiaga kura tugaikiria baenda goke kuhenia ndi ati guku ati president yoke na maendeleo na atige nguo yake ya siasa in the first place nigetha ahote gwika maendeleo mau ri ambire kuhura siasa akiingira kiama gia siasa agithurwo ni andu through a political process which is elaborated in our constitution and therefore politics and development in our democracy ihana gikwana mukungugu ndungigistigithania oguo baya ni atige gutinda ati akihenia andu number 1 ndumwira CDF athi athome act oria itagwo National Government Constituency Development Fund diandikitwo County Government Constituency Development Fund diandikitwo National Government na ni mukumenya nginya kwana thio igoti-ini nigetha igoti rigitua cira act we amendo tondu bia icio cikoragwo ciumite kwi thirikari etagwo National Government and therefore mundu gwitwo William Ruto thiini wa better agenda ya twekirite ni twoigire uhoro wa ku improve structure cia githomo kuhetukira gutigirira ati mbeca icio ni ciaheo twakaga irathi kuhetukira ministry kuhetukira National Government CDF na kuhetukira mbeca iria tuheagwo grant ni development partners na boyo hore ndakira oguo hore ile wa hore oguo we ukire interview tani interview ameha mwena uyu so the president agithie kuraunji irathi kana ciakitwo ni ministry kana national government mbeca icio ciothe ciumaga gwi kindu gitagwo treasury no guo ri baya kiuga ni meguthie county o county ri marenda guthie county no the only thing andu wa Munyoro na andu ake mendagia ni kuraiza nderi na raini ate nigetha andu marakare na ni marona andu matirarakara he mundu mutahingunyo igaga ati you cannot buy a Kikuyu you can only rent na riu rent ya Munyoro na andu ake ni rathirire maraikarira nginya deposit irathira na riu niguo thina uria menaguo and therefore tukiari uhoro wa kwirwo mundu uyu Rigathi wa Gachagua ni etitie bilioni 10 na ndoiga uguo muthenya Farigisi ni muyo Moses Kuria last year ni arega kwari uhoro wa pesa icio cia 10 billion akono muririkane last year Moses Kuria kiari uhoro wa 10 billion mundu uria wari personal assistant wake na idea wake no uria wari haha no wamukuagira kabagi etagwo Bae oyo we haha Bae na kugira hayo Moses Kuria ni Bae okoro lekekwe no atiriri adiba yari maturago acha 10 billion ile acha bonete acha botiga acha Moses Kuria hokanya hapo zikeria acha boja boire na abotige Munyoro wathiete amukuna mukere muona hoya ni ndio okire ni ndio muona yo jabu zikeria abotige